Mesak iha Foho Lolon nebe Izoladu Avo Ame Luta Mesak com Silencio Durante tinan Hitu husi Moras Stroke. Tu irmã acompanha a reportagem nebe GMN preparona. Timor-Leste ia no embalo kata kidoso sira nebe cada fulan hetan apoio subsídio, usa o governo bela tulona sira atau hetan Moras dia. Ia realidade hatudo ia idosos balu maka Moras na kuno desafio, liliu banhira ser hetan Moras, ela Mesak det no doku si família. Condição nebe maka sira enfrenta halu sira susar tebes atau hetan tratamento intensivo no dia, banhira sira toba det ia fati. Saida makukunan sira precisa halo atau resolve situação ne. Ia aldeia Izoladu ida ia Foho Lolon nebe maliren tebes ia avo feto ida ho idade liu walunulu hela ia uma tuang ida. Nia narang avo Amelia Pereira Moras ia tina reunida tusia hatnulu restingida. Nia Moras Cleur tebesona não consegue enfrentar funo oi ia raine desde tempo funo Japão nian to ukun rasikan no avó Amelia consegue ultrapassa tempo irakne no sente ona tempo difícil no tempo diaknian. Mas be jornada Moras avó Amelia nian ne lau la foak solok ne be completo liu. Wen hira completa tirang walunulu ia tina rihun rua sanu resing walu avó Amelia ho de repente hetan sofre Moras Stroke ida ne halu mudança total banha vida. Hanesan rai maran ne be nak ferak hanesan ai tahan ne be nam like de repente dele. Antes se enfrenta stroke, avó Amelia lau livre e tos, tau matan baquintal, prepara hahan no Moras haleu ho vizinho no família sira. Mas be agora avó Amelia Moras ia mundo que ida, quarto ida, ia cama ida nia leten, ne be na hedeit hobiti tuan ida ia ai kabela kida. Quarto ne mos sai fatim ba casa de banho. Avó Amelia sai dadur ia nia isin rasik ia Moras stomak ia tinan Hitu nia laran. Lau le diga. Aune aine aune lo sa baya tozaran ia pelaran. Au samaret bere tu ne mak Moras. Ne ada sana o kadasa kedait bam au soe be soe sai de ne makang no ne hudu bawagar atli usa buat ne hal hawat ne kano takane makai Moras los au ne kano takane maka ane sa Moras ida be au lao le dikit sa Ama amrik bele gal au amrik la dia kedia ita turno ne sa ula amrik la dia kedia Iha be iha sira husi sauri rumah hari amar mai tamari politik. Ai lah ya. Sauri sira doktor sira mai toin mes halo ma. Ai mor sira na pasa itu. Oh sira po mai la pasa. Ai beno mai toin mai la pasa. Buat ne kara konta isi na. Ai mukto agora napaten. Ang gone makna lagi. Au nani konta au nani len toar dia. Didan. Oi len toar buat halu to. Stroke dia. Idan. Ni mate ke la foto. Ya. Ni mos mate ko to. Lau la dikira. Ho sofre Moras ne, avó Amelia husi de atenção no apoio banha saúde, inclui medicamento, no aiha nutrição dia, pode fortalecer nia isim. Ela consegue reter tratamento completo, tambala ia confiança kata centro saúde no hospital Belecura nia Moras. Au ni Moras ne makane sa upursi mak pos, upursi mak mina, upursi mak buat saya dah itu sahaja.
Aulo o san Roma mag lamos nai. O bahole nebe. Durante enfrenta consequência husi Moras acidente vascular cerebral com Moras Stroke ne e lima no ain João Pereira hanesan wan mane nebe simunia novidade moruk ne decide tem que husik wan noveni município Covalima pode mai tau matam ba ina faluk ne nebe hela mesak ia sofrimento nelaran. João descreve tinan hirak ikus ne nebe na kono ho preocupação no realidade. Tenenia lalao 2018 o di mai ni lalao ni mak laba mai mak ya ne ditona wa hau mak khoni ne durante le ni ai moruk la ai moruk so doutor sir la foto ma doutor sir mos hau so mak dia primeiro hau lori ba ne mak lori ba doutor virna ni ne mas durante ne dia klinik siraka mai duni mesaret kokoten soundet mai vet ne Cleurona ne tidak ni Moras primeiro ne to agora lá ne ai moro katu Tratamento completo para stroke lá disponível e a suco. Ai moro limitado, no confiança e a serviço médico será menos, enquanto a voa soro limitação tinan Hitu lá o apoio fixo. asa quando eu consulta mas agora já ne stroke ne aula hatene los stroke kona ne loriba bele consulta ne bel sai dia fal ke lai batire stroke ne ema bara kon sabara tur hela ne hau rasi lao hare rasi ko matan stroke ne laiha ba hospital mas hospital la bele fotida. Situação idane reflete a realidade idosos para e a área remotas Timor-Leste lebe hasoro vulnerabilidade, isolamento, no acesso limitado para tratamento médico especializado, mas que ho dificuldade sira. Chefe aldeia Umanlau, Alfredo Soares, foi testemunha rolaram triste quando a história né, a autoridade local né reconhece a Avo Ame se dá o que na atenção máxima se a autoridade relevante, mas que a nessan responsável e a aldeia né esforço ona a resista ou de russo apoio ba superior sira. Ihana ame hetan sira Moras hansa grave hansa ne hansa husi sosial ni mai ame mai foti dados depois hatoba sasang rumah mai ame boluga entrega simo hansa labar kwa utuan tu estado na ajuda na ia Tinan Hitu e Silencio Avo Ame Moras ho dignidade, mas que sofre Moras nia fuan resiliente na fatin. Ni Hanoi barani a tudo katak idoso precisa Moras ho dignidade, no Moras e a Foho isolado precisa solidariedade. Espera katak liu sira reportagem dane hanesa mata dalam ba emohotu piliu ba mahukun sira iarai dane bela lokeneti que emohotu ni Hanoi atu tal importância ba desafio sira de idosos balu enfrenta ela. Equipa cobertura, Yemen.